Maruiba Paul. Houzik Semson Sazan Bagi Tabak Chathariba National Highway number 1 gi Sangak from the gi, Koiring Gai Falbugi Lambi Paringi, Wairam River Fibam Ubada, Chief Minister and Biren, Mai Hona Sau Crave. Company Gimir Singaka Muafan Crave. Chief Minister and Birena Ukrol Assembly Constituency gi Hanagi MLA Weramba, Denis Saijagi, Nagaram the Laiba Yum the Chatuna, Imununga Waba the Saruka Crave. Amade Lamdamasi Mayam na ising Yoksinduna, Tambagi Hainabi Layaba Matamdata, Ising Awaba Si Kokpangangani Haina, PICD Minister L. Dikona from the Crane. Kurumzare. Times of Manipur Manipuri Palming Tabiriba Mampunopu, ASHAPRIYA Tramnokchere, Nasigi Maru Pausing, which are kind of Pizare. Sangak from the Koirengai Falbugi Lambi Amade, Median known as Semgapagi Tabak Paikalakpa, Paikatpa, Median Fibam Tina Sopana, Upambi Sing Kangsilakpa Si Yamna Laibak Tibane. Towning Bata Taubugi Moongasi to Mina Laito Kloy Haina, Chief Minister and Birena Fondo Cray. Wafamasing as Civilaya Construction Limited na Paikatliba, Sangak from the Koirengai Falbugi, National Highway number 1 Gilambi Sembada Maru Oina, Median Sing Fibam Tina Sopasing, Hating Nana Yang Sinbaga Marilena, Paumi Sing the Fondo Kibane. PWD Chief Engineer Pm Manipuri Chatkiba Yangsin Kongchadaduda official kaya sa sarukya ke. Lambi sembagi tabakaduda Median ki saruk sing naungna chankhatpada hana hauramba upambi sing kangdanaba amade sidanaba thaurang amata paikhatana fibam thina lairamba amade soklamba ubada Chief Minister and Biren asawbu phongdoke. Fibam asida lambi semliba company gi miyoi sing kauduna akanba wafam sing thamke. Komjale Singani Supna Marida and Birenna Forest Madi Environment ke Minister Oiringai Matamda Road Median Singda Upambi Sing Thabagi Tabak Paikatuna Green Imphal Green Manipur Haiba Mission Amagi Makada Thakiba Upambi Sing Thabagi Tabak Paikatkibane Upambi Sing Siramba Tengnabaga Marilena Chief Minister and Birenna Mahak Masamak Yauna Lambigi Median Singa Sida Yamna Wana Upambi Sing Thabagi Tabagasi Paikalapane Loinana Upambi Singasi Hinghanaba Kanna Hotnaduna Ngaside Mapung Fana Chauraklaba Matamda Karimata Cheksin Taurang Lokatana Tauramba City Tumina Letokloi Mapu Pandabagi Mong the Toba Yaroi Haiki. Manipur Legislative Assembly the 44 Ukrol Assembly Constituency gi member Ahumlak Oirambata Natana TD gi Minister Oiramlaba Denis Saijana Laikidaba si Stedasi Oinadi Achobo Mangzaba Manihaina Chief Minister and Biren Fondo Crane. Denis Saija Matam Kuina Naram Lava Matong, Narang Laikidabane. Luching Basi, Laikidre, Hiba Pauta Badagi, Nasiasi, Nagaram the Laiba, Laikidabaki Yumda, Chief Minister and Birena, Haktang Nana Chatuna, Luching Bagi Mafamda Ikai Kumna Botki, Amade, Imung Manung Yawabatsu Sarka K. Lessing Amagachama Panyankai Marigi, September Kunmatoida, Imphal the Pokiba, Denis Saija, Mahaki Loinabi, Machanupa Ahum, Machanupi Ani Lehore. Stedasi Chief Minister Oiramba, Yang Maso Saijagi Machanupane. Laikidraba Denis Saija, Lissing Ani Supna Tareta, 44 Ukrol Assembly Constituency gi Ahumlak, Suba Manipur Legislative Assembly gi member Oirame. Lissing Ani Supna Nida Matamadugi Radhavinot Koizamna, Chief Minister Oiba Matamaduda, TD gi Minister Fau Oirame. Hakchang Yana Vamana Matam Queen and Naram Labamatung, Narang Laikidabane. Laikidraba Denis Saijagi Roiba Matomangam, Hayeng Ukrulgi, Fongo Baptist Church the Pangtokane. Laikidraba Denis Saijagi Mafamda Ikai Kumnabut Palakiba, Chief Minister and Birena, Furupki Oiba Wakal Laikidaba Luchingba Bane. Luchingba Sina Stedasi Miam Gimarakta, Hen Nuxinaba Puraknaba, Honaramba, Luchingba Sina, Laikidaba Si, Yamna Laibak Tibane. Stedasi Oinadia Chawo Mangzaba Mani Haiki. Singdom Nuxina Laiba, Singdom Gikanaba Tamdaba. Akoi amatani haiba wakhalo do akoi da ningsing naga lehoragani aduna magi laikhidraba magi thawaina isorgi mafamda ing nasingna leirunaba aduga magi lehori bimung manung punamakta su isorna ing batappa asoyangam yaugdana hing hona nabagi blessing adu pibi ba waisnu haidana aigi site gi aduga party ke side tegi aduga sarkar ki side tegi ai sorgim from the thoni jari
lamdam asigi miyamna thengnariba ising fangdabagi awaba se miyamna ising yoksinduna thambagi hainabi leiraba matamdata kokpangamgani haina PICD Minister LD Khona fangdokre wafam asing asi Naga Welfare Committee Manipur University na sinduna Kanchipur leiba Manipur University gi Centenary Hall da pangthokiba Nepan Suba Naga Mit Lesingani kungi thoram da fangdokibane Envisioning Future with Our Culture haiba hiramda pangthokiba thoram aduda PICD Printing and Stationery Minister LD Khona lamdam asigi ching amadi tamda thengnariba isingi awaba si miyamna ising yoksin bagi hainabi leiraba matamda kokhan bangamgane department lokhalakliba yaifa thorang kaya si miyambu wakhal tahanba mathau tai chingi mafam singda thengnariba isingi awaba sing asi kokhanba matamda forest amadi mari leinaba department khudingmak amata oina honaminaba mathau tai amoromda ngasi pangthokliba thoram asi yamna maru oiba thoram amane khunai asida leiriba Mepong khudingna amaga ikai khumnaraba matamda chawkhatpa khunai ama oigani haiki. This is we're here to encourage our people to live together with all the communities, and then Manipur University the yamna muru oiba yam important oiba institution ama oibanina. It's very important for every individual, every community, every society to stand here and then live here. To live with the people. Machida message yamma to about thokni. So we want to tell the students that we have to create an environment, give our best, so that we will be able to present ourselves. Society da. As a society, as a community, we are here to contribute. Encouragement to ninga hena lapni. Ngasigi thoromaduda sarugyakiba Manipur lengaki hanagi Minister Francis Ngazokpana lamdam asida awangba thaki mahiloi sangama oiriba Manipur University asida political ge khut changhandana bokhona se karigumba University asida political ge khut changkiba matamda quality education purakpa mami samkhini haiki aina si university gi da suggestion pending base faculty right from top administration degi faculty members aduga different department mayam se in respect of teaching da wherebasu subject da wherebasu admission da wherebasu aduga development da wherebasu political color changhaninde once asigamba institute political color changba in respect of work administration aduga admission aduga academic atmosphere mayam sida political color changlabadi the only university singak tanya topalai damnena purely academic purely merit and as far as possible maximum justice ay tohaninge paugi merthana teme break amatang lominase Nauka Hearing Aid Center kumja lising ama chawpan mari form doi ki hona chai kunthra manga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ine lerek laba Nauka gi info center ma hangjare TV ma phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabang ngam da bi awaba mayok na di bina al koding mag wabi rogano Nauka Hearing Aid Clinic tanga simak lension directuna completely invisible water resistant ama di rechargeable oida ba digital hearing aid hapiu tabang ngam gi pangal wala ba dom gi khang chana ba single power se tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road, Pawai Sangam Lekai, near Community Hall. Mobile number na 6009545159. Marks Time Classes. Chahi khudingi leptana topper puthok liba CBSE gi amatangai raba coaching center. Well experienced teaching faculty. Akhanaba subject of tawbagi khudong chaba piri. Batch amada 15 students agi hena logjade. Admission form thazare form pishin bagi aroiba matam February kun. Akupamarol gi damak lengsun biraksi Marks Time Classes. Wangkai Mahobom Lampak. Phone number 9436288300 natraga 7005268735. break matung da mayam utram nok chare makhata pau pizare ngarang numidang pung mapalom tarak padu waida Thobal District Police Commando gi kangbu amana drug lalon ba miyo yama WY tablet based lising mari ga konana Wangjing YK College manak gi faga kre farba miyo yedu gi mamingna haikrizam punsiba chahi kun mathoi apok pa laikhidraba h samungo kawi khongjom sangai khongdagi ne Mangondagi WY tablet based lising mari amadi heroin number 4 powder gram kuntra taruk amasu fagat ke Maki mathakta ain gi oiba thabak sing lokhatnaba fagalaba polam sing aduga konana Thobal Police Station da sinakre hari
Council of Teachers Association Kotana Lengakta Tanduna Lakba demand kaya thabak oina onthoroktabagi mayokta ngasidagi hauna relay hunger strike chathaba hokre Komjale Singani Taramapangi ROP semdo u haiduna ngasi khoya thongda leiba JEO Zone 1 gi mamangda chathakiba relay hunger strike aduda sarugyakiba Kotagi ko convener Dr. Longzam Ritendrona Kotana Lengakta kayara khanna Komjale Singani Taramapangi ROP semdoknaba khangalabasu ngasi fawba khangsinadana leiba si laibak thibane March 3 fawba relay hunger strike tawduna khongjang changsilingai fawbada lengakna Yaifa Kongtang Amata Lork Tabathoklabadi, Makatana, Makal Makaki Yakan Kongjang Jangsilagani Haikibaga Loinana, Oja Sengbulengak na Lambi Sorok the Toktuna, Kongjang Jangsinaba, Sinbiganu Haina, Lengaki Puning Stingsin K. Abamatamsi Pawbukta Amuk Pipegi Kamishanda, Handaraga Amuk Ozasingi, Haibadi Amuk Hena, Handaraga Pibira Pasida, Aikogi Kotagi Saitagi, Masi Ozasingi Damakta di Amna Laibak Tibani, Aikona Chanchala Kadoriba, Akogi Hunger Strike, Asigi Manung the Pawbukta Gamengi, Saitagi, Karigumba, Chapsaba, Akogi Response Amta Pibira Tragadi, Akoi Makatana, Adumak, Akoi Sidri Pausara, Henbagi Kongjang Zingbasu, Mayama Chanchala Payai, Haibasi, Medragi through the Ngasi ayuk pung mga dagi hayeng March ki tarik amagi numidang pung mga fawa Imphal More Lambi Paringda All Wangzing Lamding Market Shop and Vendors Welfare Committee na kaukiba bangi khongjang adu karigumba hiram kharada yasinabu purapadagi matam kharagi oina handokle haina committee gi secretary and Sorojinin thadorpa cherolamana hairakle Minor Irrigation Department Yawat Pakaya Si Mari Lenaba Singna Yengsin Biyu Haina All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association Gi President S. Sanjit na Fungdokre Wafama Singh Asilam Fel Pata Laiba Minor Irrigation Department Gi Office ta Pangthokpa Farewell Gi Thoram da Fungdokibane All Manipur Minor Irrigation Department Employees Association na Sinduna Pangthokiba Thoram Aduda Department Asigi Chief Engineer H. Brajendra MI Division Number 1 Gi EETH Vit Dayananda MI Division Number 3 gi EE RK Dipankar Salam State Selgi Assistant Director KH Rajendra Susarukya K Lisingani Taramapan gi February dagi Lisingani kun gi February fawbada Department asidagi Tabakta gi Potharaba staff Yankai Marida Kudol Potsing Piduna Ikai Kumna Bodke Tauramadu Pangthokpa gi matangda Association gi President S Sanjitna Matam Sangna Department asida Tabak Tauramba kaya Tabakta gi Potharakpada Makoibu Ikai Kumna Bodpane State Asigi Oiba Tabak Tauram Kayada Sarugyaramba staff sing Matam Loiduna Pota Kibada Department Ikai Kumna Botpane Department Asida staff Masing Watpagi Achauba Awaba Ama Mayok Nari Hiramasida Marilena Sing Yangsembi Haiki Ikai Kumna Jariba Koigi Hoji Akoi Manipur government da Hajabatare Hoji Mining Department gi employees adukimatic post hangduna pension ji mari sum chakibuna maram waiduna akoigi post se mari yam hange masi akoi department si hena mating leiba mapang kanba department ama oirangba akoigi kai khumna jariba leiba ki mapim pa oiba honorable cm gi pungning chingsin biraga awat pa posting ase matam chana mention biraga achauba manipur gi praja singi oiba section kaya da akoina angamba contribute tawbo ngamna ba department sibu mapangal hena kalan biu haiba wafum asi thamjin Nominini Chupna Chathagadaba Annual Committee Contact and Extension Program Ngasiragi Dana Manjuri Teachers Training Education Ascendana Imphalis Lamlong Higher Secondary School the Hokre Extension Program asi Maruaina School Oja Singna Matam Gachuna Bumongda Mahima Sing Tambigadagi Haibagi Thoramne Ngasi Ahanba Numiki Training da Manipurgi Tongan ba Mafam Dagi Punna Oja Chamri Gayankai Sarukya K Hayeng Nini Chanba Numiki Oina Imphal West Jolalan the Labor Children Home da Pangthoklagani Haiba Wafam Kaya Program in charge Dr. T. Surendra Singh na Fongdoke Angang Kudimak Singse Koi classroom the Laigadorvin Adu later Lyra to Naramayam Sing Sokoi Satrani Minungsi Pautabiati Oza Habisidi Sama Sem Gadorvini Habi Wakalonda Angang Kudimak Singse Koi Sem Dabiati Habi Wakalonda Sumba program Sinjabani Masi Sai Kuding Sinjabani Nasanta Kating Late Matang Sai Somo Sinjagani Imphal West Uripok Ward number 6 Koina Miyamna PMAY Housing Yojana Mapung Fana Fanganabagi Pandamda Committee on Implementing Scheme of PMAY Housing Yojana Lisingani Kun Haina Mingthonba Committee ama Semle Haina Ngasi Uripok Chairap Court Manakta Leiba Ward asige Councillor gi Yumda Paumi Singa Unakibada
नौना सेमखिबा कमिटी असिगे कॉन्वेनर CH ज्ञानेश्वरना फोंदोक्रे महात्मा मखा तारदुना हौजिक फावदा उरिपोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना पुन्ना बेनिफिशियरी चमंगागा निफु हुमदोय लैबगी मनुंगदा यांखै हुमदोय अमदी फाउंडेशन लोयरगा लैरे कनागुंबा मियोइना मखा ताना स्कीम असी लौबी निंगबा तारबदी काउंसिलर अमदी कमिटीदा मांगजौनना खंगनबिरउ हाइबु वाफुम कया फोंदोखे बेनिफिशियरी सिंगसी मसी मपुंग फाना कानबसे लौनबगिदमक्ता मखोइगी मतेंगसी पांगागा हाइरब कानबसे लौनबगिदमक्ता ने अखोइना पाइखतसरिबा अखोइना सेमजरिबा कमिटीसिना मागी मरी लेनाबा कुलमदा मिनिस्ट्री बुवारे नत्रगा फाइनेंशियल हेल्प बुवारे मसी कमिटीसिना मरम अमदगी नत्रगा कनादगी वरसु अमदगी वरसु मसी मतेंगसी लौरगा मसीगी स्कीम मसी मपुंग फाना फंगनबगी पांदमदा हाइरब स्कीमसी अखोगी बेनिफिशियरी चमगागा निफुहुमदोसी चप मानना मतम अमतदा मतम चाना मसी फंगहुनबगी पांदमदुने अखोइना ngasi कमिटी मा सेमगा मसीगी थबगसे संजनबो होनजरिबसे यलहौंगैदगी चनदुना लाकपा कुम अमगी अरोइबा था लमता थागी थांगजनमिता पांगथोकपा कुराक लमदाइबा नत्रगा सरोइ ngaरोइ खांबगी थौरम ngasisu मणिपुरगी मफम कयादा पाक्तकनना लेकाई लेकाईगी अमाइबी सिंगना हैरुक हैरा सिंग लमलोंग अहुम फांगबदा पांगथोकनख्रे कुम लोइसिलकपगी लंगदाइदा तमलिबा हैरुक हैरा सिंग असे मरु ओइना तिमु लाइमु फतबा सिंगदा कुम अमगी दासा लांगबन मिसी मिना सिंग मखाताना थोक्तनबा पांगथोकपा लमदमसिगी नाटकी सागोन अदुना लाकलबा थौरम अमने पाउगी मरथना तिम ब्रेक अमगम लौमिनसे Admission open. The Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center. Foundation course for class 9 and 10 will start from 18 April 2020 and foundation course for 11 and 12 will start from 15 April 2020. Course highlights: small batches, conceptual based knowledge, chapter wise test, individual attention, regular feedback and parents teachers session, free personal counseling. For details, please contact the Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center, Hata New Chekon Road. अदोमकी अंगांगना स्कूल करी तौरी ओजाना करी ताकपिरी युमदगी अमदी ऑफिसदगी यामना लाइना लाइव क्लास येंगबा यारबा स्टेटसगी अहानबा स्कूल एंड डे केयर टाइनी फिट की ओइना एडमिशन होजरे बैकलेस स्कूल CCTV camera safe and secure healthy breakfast and lunch at school highly qualified and caring staff creative activities and educational games interactive learning through music and movement 50% less on admission fee for the first 20 students. Contact Tiny Feet, Malom Bazar, Tuliyaima. Lions Gym Health and Fitness. Competition kayada mana kaya fanglakraba well qualified trainers singi makhada hangdokchaba khutlai matik chana leiraba amadi nupa nupi punna sanaminaba yaraba gym ne. Admission fee ₹500 only. Monthly fee ₹500 only. 1 year ₹4,500. 6 months ₹2,400. 3 months ₹1,300. February thagi oinadi admission fee logjaroi. Pollution free location oiraba amadi tha ahum khudingi free health checkup ki khudong chabsu pijari. Ngasimag lengsin bidau Lions Gym Health and Fitness. Kwakaithel haino khongnembi Pukri Mapal. Contact number 7005687478. Break matu na mayam utram nokchere. Hausa mo makada pau pizare. Coordinating Committee All Manipuri Youth and Welfare Association na tangkak naina chatharakpa medical campaign ge ani suba tangkak ki oina ngasi awang khunau da leiba UGC school da hodokre ani suba phase asida so hanagomna punna private school kuntra manga da lemna medical camp pangthoktuna hidak langthak yenthokhi haina association asige convener khundrakpam Rameshwar na phongdokre medical camp yauna chathakiba campaign hodokpaki thoramadu da Rameshwar na day scholar singi oina tha ani khudingi amadi residential school singi oina tha khudingi medical camp pangthoknaba kanglon leirabasu medical fee khaktamak lauduna lakle afaba mating leiba khunayam sembada masama ufaba mahiroi sing puthokpa mathau tabana tangai fadana medical camp asi pangthokjabane private school khudingmak nasu matam chana camp pangthokpiyo masong mahiroi singi mama mapa oibe singnasu medical fees khaktamak lauraga camp pangthoktaba school singi mathakta para tambiba matam oire haina mahakna phongdoki education है सेक्टर सिदा हेल्थ है सिना ख्वाइदगी अखोगी मरुइबा अखोगी स्पेस अमखक
ꯀꯟꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯊꯧꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ DC Story District Administration Bisnupurgi Tengbang Makhada Manipur University da MA Final Year Tamliba Kwakta Makha Lekaidigi Anis Ahmadna Green Manipur Amade Beti Bachao Beti Parao Haiba Pauzel Puraduna Lakliba March Tareta Bisnupur Mini Secretariat Complex ta Manipur University Fauba Naitom Lamsang Lamjena Machengadore Hariba Naitom Chengadoriba Lamsang Lamjena Sigamari Lena Nasi Bisnupurge DC Nita Arambamga Mahaki Office Chamber da Unaba amada District Administration Bisnupurgi Maikaidigi Angamba Mating Pigani Miyamnasu Tengbang Biyu Haina Fongdoraklei amana Green Manipur koi Manipur ji yaring sanghanba sima aduga atopa amana beti bachao beti parhao koi angang nupi masabu yogsi nupi masabu larik tamhansi haiba thim anisi convey tawraga sigi sanghaba lambi kilometer nifu rom je cover tawdoribani anisna cheliba lamjen asi message yam aruba yam important oiba message ama convey tawraga chenbanina mayamna su full support ama pibiduna magi marathon asi solo marathon asi mai pakwa ma ohenbiu haibase Hausi Kamuk Sanabagi Pau Imphal West Lamfelpat Game Village Rota Nupi Khaktagi Oiba Kangchup Road Young Physical Sports Association Kripsagi Football Ground Nama Ngasi Chamaga Nifu Humdoi Suba Battalion CRPF Lamfelpat na Paikalakpa Civic Action Program gi Makada Sangakre Tauramadu da Sargyakiba Kripsagi Head Coach El Chauba Devina Lamda Masidagi Tongan ba Masana Singda Nupi Singna Sanabagi Lamda Nomonomagi Mangjil Tarakle Ngasi su Indian Women Football Team da Manipur gi Sanaroi Nipan Yauri Masimak Lamda Masigi Chakthok Chaningai ne Ngasi Lisang Sitna Nupi Khaktagi Oiba Football Ground am Hangdokpa Haina Manglakiba Manglana du Ngasidi Mangfaungnare Dongi Punsida Nupi Sanaroi Singna su Hena Lamda Masigi Mai Puraknaba Akangkan Bagaloinana Hanbalaitana Honaminasi Haiki आपके सामने जाएगा लड़कियां खेलने के लिए वापस आएगा आपके सामने ही वो चिल्ला के आएगा कि वी विन द टूर्नामेंट एंड ऑल वो सपना है हमारा तो सीओ साहब जब तक आप इधर हैं तो प्लीज हेल्प कृपसा एंड वी विल आल्सो फॉलो टू मणिपुर गवर्नमेंट आल्सो अम्फा तो हमेशा 24/7 हमारे क्लब के लिए है Department of Physical Education and Sports Science Kha Manipur College Kakching Ka Manipur College Kakching NCC Unit Amade Academy of Sports Kaksing Napuna Kusam Nana Senduna All India Inter University Tournament da Medal Fanglakhrabasing Amade Sarugyaruba Sing Yauna Tongan ba District State Amade National ki thakta Mai Panglakraba Sanari Sing Taramna Okre Ka Manipur College Kakching ki Tongan ba Department Singi HOD Sing Sana Konabada Lamjing Lamtak Piba Oja Sing Loinana Sanari Singi Guardian Singna Sarugyaduna Pangthokiba Ngasigi Taramna Okpagi Tharomaduda All India Inter-University Tournament Medal Fanglakhraba Amade Sarugyariba Sanaroi Singh Kha Manipur College NCC RD and Sainik Cadet Singh Loinana Mai Paktuna Mingchat Purakpa Ngamkhraba Athlete Weightlifter Bodybuilder Amade Physics Singh da Achamba Khudol Piduna Puning Thawatki Ngasi ayu phone kiba pauche singda kari kari maru iba pau yaw kibage habadu mayam puna khangminasi Lamjingba Times Taramathoi Shuba Manipur Legislative Assembly gi Tarasuba Session Matam Kaktana Yaithokre DNA test taunabagi machine lainaba process tawkre Chief Minister Manipur da ATM scheming tawramba non-local ahum phagatpa ngamkre Lam compensation atopa migi account hapnaba hotnaramle Hanagi Chandel ADC Chairman Court surrender tawkre CVI na LDS kaunga mari lainana mafam ahum da red chathakre Sangai Express Appropriation Bill gi khannarakpada Opposition House tagi mapan thoki Gurgaon gi lam Manipur gi oiragani Legislative Council leihannaba hotnaragani Chief Minister Pogna Firm
DNA testing laboratory की दमकता लुपा कोटी अहुंगा लाख यांखैरो मिनिस्ट्री न पिरकले क्राइम हंथानबा नाtai सादवा फिल्म सिंगी वेबसाइट सिंग मणिपुर दा ब्लॉक तौनब खनब लई चीफ मिनिस्टर SIRD की फंड लाना सिजिनखिबगी मवोंग SIT न थिगतलगनी सलाई होल्डिंग्स की सेल थुम गमरी लेनबा केस स्टेट पुलिस ना पाइसिनब तौरी बिरेन स्टेट के ब्लड बैंक तरेट नौना हांगदोगलगनी जयंत कुमार नहारोल की थौदांग मणिपुर सरकार डिपार्टमेंट खुदिंगी स्टेट शेयर मफुंफान हापले कॉर्प्स फंड हापलिबा असिदी अहेनबा लाकपद मटेंग ओइनबनी चीफ मिनिस्टर CVI ना MU की असिस्टेंट प्रोफेसर गलोइनना MCS CC मेन एग्जामिनेशन लिसिंगनी तरातरुक की आंसर स्क्रिप्ट स्क्रूटिनी तौख्रे LDA स्कामगा मरी लेनना CVI ना तोंगान मफम अहुमदा रेट चथख्रे सरकार ना लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट की स्टाफ कुनगनिपान की पिथोक्तना लैरिबा ऑनरेरियम पिथोकपियु के रंजीत हुयन लान पाव ATM कार्ड स्कीमिंग तौरगा अरानबा मोंग द सेल लौथोकलंबा नन लोकल अहुम फारे लोकता की कंप्रिहेंसिव प्लान सेमलगनी सर्वे तौनबा यूरोपियन टीम कांटेक्ट तौख्रे चीफ मिनिस्टर स्टेट मैचिंग शेयर की सेंफम पिकना हापलबदी करमना सेंट्रल स्कीम सिंग पाइखत कदौरिबनो इबोबी इचेल एक्सप्रेस स्टेट असेंबली की 30 सुबह सेशन लोइसिनब नुमित्ता ऑपोजिशन की मेंबर अमते याउदना गवर्नमेंट की बिल अहुम पास तौख्रे मिनिस्टर बिश्वजीना रीजनल सर्विस मेला लिसिंग अनिकुन हौदोख्रे लमदमसी द थबक फंगदबगी अवाबा मायोगनरबसु मिशन ट्रेनिंग ना नुपी सिंगी सेंटोक हेंगतहल्ले मिनी लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस ना रिएफॉर्म तौख्रे इरेबा हाउस कमिटी सेमसी यादवदगी ऑपोजिशन मेंबर सिंग वर्कआउट तौख्रे पुथोकलिबा बजेट असी थबक ओइना ओंथोकपा ngamloidaba yauri नारोल सिंगमदी नुपी सिंगी फिवम फगदहंसी हाइरबदी लिंगजेल मानब पुन्ना चटमिनबा चंगी विश्वजीत ATM दगी पैसा हुरानबद चेनब मियोय अहुम फारे लोइसिलपदा मरोय पाव मुकन्ना हौजिक सेमजन साजनबगी थबक चथरिबा नेशनल हाईवे नंबर 1 के संगाफमदगी कोइरेंगई फावबगी लंबी परिंगी ओइरमलिबा फिबम उबदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मई होंग साउख्रे कंपनी की मियोय सिंगदा कनबा वाफम थमख्रे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन नाउ उखरुल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के हाना MLA ओइरंबा डेनी सैजागे नागाराम दा लैबा युम दा चतुना इमुंग मनुंग अवाबदा सरुक याख्रे अमदे लमदम असिगे मियामना इसिंग योक्सिंदुना थंबगी हैनबी लेरबा मतमदा इसिंग अवाबसी कोकपा ngamgani haina PHED मिनिस्टर LD खोना फोंदोख्रे हौजिकी वेनदी मतंग असिदा मणिपुरी पाउ लोशिंजरे पाउ मियेंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु आशाप्रिया नाम कना खुरमजरे